Perang Iran-Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Kedua belah pihak masih saling melancarkan serangan. Korps Garda Revolusioner Iran baru-baru ini merilis gambar yang memperlihatkan peluncuran rudal ke wilayah Israel. Gambar ini dirilis sesaat setelah Teheran mengumumkan gelombang serangan ke-11 terhadap Israel Rabu ini. Sementara sirine di Tel Aviv berbunyi setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF mendeteksi rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran. Sejumlah ledakan terdengar saat sistem pertahanan udara Israel mencegat rudal-rudal yang diluncurkan Iran di udara. Israel juga menyatakan telah melancarkan serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Sementara itu, sistem pertahanan udara Iran juga merespon serangan dari pihak Israel Rabu pagi. Gambar yang dirilis kantor berita Mehr memperlihatkan beberapa cahaya terang terlihat melintas di langit kota Teheran. Tak berapa lama kemudian, terjadi serangkaian ledakan di atas langit Teheran. Sementara Presiden AS Donald Trump ingin mengakhiri konflik di Timur Tengah. Trump menyebut akhir yang sesungguhnya bukan gencatan senjata. Trump menyinggung agar Iran menyerah tanpa syarat. Di media sosialnya, Trump juga menegaskan pihaknya mengetahui lokasi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Not a ceasefire, and then So something that would be permanent. giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Are you possible? Is that possible in the next 24 Why not? hours? Certainly possible. Complete give up. That's possible. I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. Their cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, menyatakan Iran akan terus membalas serangan dari Israel sebagai bentuk bela diri dan pelajaran bagi Israel. Iran menyebut tidak akan melibatkan negara lain sebagai mediator. Iran akan menghentikan serangan Israel jika Israel juga menghentikan serangannya. میانجیگری هم که بعضی کشورها درخواست کردن مثل روسیه مثل خیلی کشورهای دیگه که پیشنهاد میانجیگری کردن در وهله اول باید بگم که ما کشوری در برابرمون نیست که کسی بخواد برای ما میانجیگری کنه. ما اسرائیل رو یک کشور نمیدونیم. ما اسرائیل رو یک رژیم اشغالگر تجاوزگر میدونیم که خاک یک مردم رو تصاحب و اشغال کرده و اشغالگری باید در اولین فرصت تمام بشه. دوم همینه که میانجیگری لازم نیست. تا وقتی به ما حمله میکنند ما جواب میدیم. وقتی حمله نکنند قاعدتاً دیگر جوابی هم نخواهد بود. Hampir sepekan perang Iran-Israel, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Iran mencatat serangan Israel menyebabkan 585 warga tewas dan lebih dari 1.300 terluka di seluruh Iran. Sementara Kementerian Darurat Israel menyatakan serangan rudal Iran menyebabkan 24 orang tewas dan 1.300 luka-luka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perang Iran-Israel belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bagaimana dampaknya pada Indonesia?